uJesu wangifela, uJesu wangifela, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. uJesu wangifela, uJesu wangifela, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. uJesu wangifela, uJesu wangifela, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga abazalwane kuleli thuba esengiphinde ngalithola lokuba ngizoshare izwi lenkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathanda abazalwane sivule amaBhayibheli ethu incwadi yamakhosi oqala. Amakhosi ke bazalwane ngesingisi kukhulunywa ngama-kings, esiXhoseni okumkani, chapter number 21 abokuqala. Siyafunda isihloko sakhona sikhuluma ngesivini sikaNabothi nokubulawa kwakhe. Kahle kahle ngizokhuluma ngedimoni lomona, idimoni elenza umhlaba uzamazame kangaka, idimoni lomona. Bona amadoda ehloma ngapha nangapha efuna ukulwa, efuna ukudestroya, uyabosha umhlaba kuya ngaba bawudestroya ingenxa yomona, idimoni lokunganeliseki egameni lenkosi uJesu. Siyafunda abazalwane, kwathi emva kwalezo zinto uNabothi waseJezreel wayenesivini esiseJezreel eceleni kwendlu yenkosi uAhabi, inkosi yaseSamariya. uAhabi wakhuluma kuNabothi wathi, ngiphe isivini sakho ukuba sibe isivande sami semifino, ngokuba siseduze nendlu yami. Ngikunike isivini esihle kunaso esikhundleni saso. Kepha uma kukuhle emehlweni akho, ngiyakunika isiliva libe yintengo yakho. Verse number 3. Wayesethi uNabothi ku-Ahabi, makube kude nami ngenxa kaJehova ukuba ngikunike ifa lawo baba. Verse 4. uAhabi wangena endlini yakhe ehluneme, ethukuthele ngenxa yezwi abelikhulume kuye uNabothi waseJezreel, ngokuba wayeshilo ukuthi angikukunika ifa lawo baba. Walala embedeni waphendula ubuso akadlanga lutho. Verse 5. Kepha kwase kufika kuye uIzebel umkakhe, wakhuluma kuye wathi, uhlunameleni umoya wakho ukuba ungadli lutho na? Wathi kuye, ngokuba ngakhuluma kuNabothi waseJezreel, ngathi kuye, ngiphe isivini sakho ngesiliva, kepha uma uthanda ngiyakunika esinye isivini esikhundleni saso. Kodwa wathi, angikukunika isivini sami. Verse 7. Wayesethi kuye uIzebel umkakhe, manje nguwe ophethe umbuso wakwa-Israyeli na? Vuka udle inhliziyo yakho ithokoze. Mina ngiyakunika isivini sikaNabothi waseJezreel. Verse 8. Wayeseloba izincwadi egameni lika-Ahabi, wazinamathisela ngophawu lwakhe, wazithuma izincwadi kumalunga nakwabakhulu ababesemzini wakhe abakhe kanye noNabothi. Waloba ezincwadini ukuthi, memezelani ukuzila ukudla, nimbeke uNabothi emqoka kubantu, nibeke amadoda amabi, abantu ababi phambi kwakhe, afakaze ngaye ngokuthi uthukile uNkulunkulu nenkosi, bese nimkhiphela ngaphandle, nimkhande ngamatshe afe. Jesus.
Haleluya bazalwane. Ilona izwi bazalwane leli elibekekile namhlanje ukuba ngilishare bazalwane egameni lenkosi uJesu. Ngibuka lento yomona bazalwane. Lento yomona imbi bazalwane kakhulu. Ichithile imizi yabantu lento yomona. Yachitha imishado. Yaxoshisa abantu emsebenzini. Yenza abanye abantu bahlanyiswa. Abanye bafa kwasala intandana bafelokazi. Bakwazana badubulana abantu. Namhlanje siyabona iyahlobelana o-Iran, o-America, obani bahlobelana ngenxa yedimoni lomona abaneliseki. Umuntu ongenwe idimoni lomona akaneliseki. Noma anganikezwa ini bazalwane akasoza neliseke ngenxa elidimoni lomona. Ingakho kwande nabathakathi kangaka ezweni ngenxa yedimoni lomona. Umuntu onedimoni lomona bazalwane usuke efuze uSathane. Siyakhumbula uSathane ukaba nomona noJobe. Ebona uJobe ephumeliswa uNkulunkulu. Ebona uJobe enemfuyo eningi, ebona uJobe enabantwana, ebona uJobe enayo yonke into. Ekhonza uNkulunkulu nje angathwele kuyena. Wamcasula uSathane lokho. Wazi waqunga isibindi waya kwi-meeting yayikhona phakathi kwamadodana kaNkulunkulu noNkulunkulu wayovela ngenxa yomona ngoJobe. Haleluya. Manje umuntu ongena nedimoni bazalwane, bazalwane engathi uNkulunkulu angasiza ngoba lihamba lingene ngisho kubazalwane, lingene kubafundisi. Uma lifunane enqinweni zenkosi idimoni na umona mubi bazalwane. Libi leli dimoni longamfisela umuntu enhle engathi yonke into enhle ingenzeka kuwena, engathi angenzeka komunye umuntu. Omunye umzondele isipho asiphiwe uNkulunkulu. Ube nomona naye umlandelele uzumfisele ngathi angawa. Ngisho ekukholweni idimoni bazalwane lelo. Idimoni bazalwane. Egameni lenkosi uJesu. Uyabona nje mangathi uNkulunkulu uyakusebenzisa. Uyakusebenzisa kakhulu kupha izipho zikamoya. Abakuthandi bonke abantu bazalwane. Kunabantu abenza bakuthanda nabakuthandi. Bakufisela ukuwa. Bakufisela udestroyeke. Mawuvelwa inkinga abantu bakhalisa kanti bahleka ngasese. Bayajabula bathi yes ngenxa yedimoni lomona. Uma kuyikuthi uyawa umntana kaNkulunkulu ophiwa izinto yaNkulunkulu lo onomona egameni lenkosi uJesu uyena ogijima qala ayoreport kubantu abatshela hawu uSibani senizwile yini ukuthi sewile uSibani phela sekwenze ukuthi uyabona ukuthi uyajabula kuba unedimoni ujabule idimoni phakathi kwakhe egameni lenkosi uJesu ngoba uma kuwa umntwana kaNkulunkulu noma inceke noma incekazi kaNkulunkulu awukwazi ukujabula awukwazi ukuduma uhamba ureportela abantu ukuthi uSibani uwile kodwa into yenza uyakhala awukwazi lithi izulu lidabukile ekhala uJesu ukhala ezulwini kulilwa ngenxa yomuntu owile umzane owile enkosini egameni kaJesu wena ujabuleka namadevil worship ayacelebrate ngapha amadimoni noSathane bayacelebrate ngapha ukuthi uSibani size samwisa size samthola uSibani bese nawe uyojabula kanye nawo nedimoni lomona nedimoni elibi egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngoba phela ulawula umoya kaNkulunkulu unomoya kaNkulunkulu phakathi kwakho. Umoya kaNkulunkulu ukufundisa uthando banesihe. Mawubona umntwana kaNkulunkulu elimele awusizakali ngawe uthole intshumayelo ngaye. Awusizakali ngayo uthola izambulo ngaye. Uma usumbone selimele umntwana kaNkulunkulu uthi hawu uNkulunkulu wayengibonise kudala ngaye wayengbonisile uNkulunkulu vele kanje unedimoni wena phakathi kwakho lomona ngoba uNkulunkulu mayibonisa into usuthi phela thandaza ngomntwana wakho uNkulunkulu angaze ehlelwe yokubi kodwa ngoba urulwa umoya wedimoni awukwazi ukuthandaza ngaye uyamlinda kuze kwenzeke lento ayibonayo embi ngaye bese uyacelebrate yena amadimoni egameni kaJesu wamuse
celebrate tshela abantu difonelane nabangani bakho uthi hawu phela usibanibani awusewile hawu phela usibanibani awusedlile hawu phela usibanibani ayisekho indaba yakhe ngivele ngimbonile embonweni ukuthi vele indaba yakhe ayikho unedemoni. Hallelujah. Naye ndoda uAhabi yayinkosi uAhabi right nayo yonke into kodwa umona wamenza ukuthi bayibona isivini sikaNabhoti wabona ubuhle baso wasikhanuka. Uma esesikhanukile wakagcina kusikhanuka waya kuyena uNabhoti wafuna amnike sona kube ngesakhe wafuna amthengisele sona kube ngesakhe ngenxa ukuthi uNabhoti uyala uthi ngenxa kaNkulunkulu ngenxa kaJehova angikwazi ukunika lesivini lesi. Wamphatha kabi wajilajileka njengo-Amnoni edliwa zinkanuko dadewabo. Wajilajileka uAhabi walala abheke phansi waduba ngisho ukudla idimoni seliphakeme kakhulu idimoni lomona likucaza ukuthi alitholanga into elifunayo egameni lenkosi uJesu ngoba idimoni lomona lifuna yonke into kube ngeyalo yonke into kube ngeyalo alifuni umunye umuntu abe nento enhle alifuni umunye umuntu aphumelele alifuni ukubona into enhle omunye umuntu yonke into enhle lifise ngathi kungaba yeyalo. Wathukuthela wakadla waduba ngisho ukudla walala ebheke phansi. Wafika unkosikazi wakhe owayengamesaba uNkulunkulu ngoba kuwa unkosikazi wayesaba uNkulunkulu wayezoba nakho inqani indoda yakhe kulahlekeni kodwa kuba unkosikazi yayihlathelwa unkosikazi vele ongamesaba uNkulunkulu futhi osuka kwabanye uNkulunkulukazi omelele kakhulu uNkulunkulu nabakhozi uNkulunkulu nabesaba uNkulunkulu wayemelele nabo Isabel. Waba namaqhinga owesifazane ongamesaba uNkulunkulu ukuthi indoda yakhe angayenza kanjani ijabule nokuthi angayenza kanjani indoda yakhe ukuthi isithole isivini isithole futhi kabi ke manje ngendluzula. Sengaze kufa umuntu ngenxa yomona bayafa ngisho abafundisi bazalwane bayathakathana manje bayathakathana abazalwane abadlali sebayathakathana ke manje kubanga izipho zikamoya ingcwele kubanga nezipho lesi kubanga nabazalwane ke manje kubanga abantwana bakaNkulunkulu babangamadoda emhlabeni aze akulalane amadoda ebanga Jesus ebanga abantwana bakaNkulunkulu athi umuntu umuthathela abazalwane bami uthatha abantu ababi akubona bakho abakaNkulunkulu ngenxa yemali ngoba namhlanje umsebenzi kaNkulunkulu usuphenduka ibhizinisi. Uma ngabe kufika incekethile ephathisiwe uNkulunkulu iqala umsebenzi kaNkulunkulu suke imincile ezinye ingceke zithi hawu Nkosi yami bangahamba abantu bethu ziyaqala nangamavesi zikunqande ngamavesi zibe ngamavesi zinqande ibandla kapha nakapha ngoba basebenza ngemali. Manje ke imali iyasebenzisana edimoni lomona. Hallelujah. Iyasebenzisana nedimoni lomona. Ngakho kuyingozi kakhulu ukuthanda imali. Kuyingozi kabi. Umuntu onothando lwemali usengozini kabi. Ngoba uphila ngomona. Ngishangaza nikeza iposition emsebenzini ukuba yimanager. Kufike abasebenzi abamalabor. Uzabe nomona nje nemali ehola amalabor. Thola uthi yena uhola 25,000. Thothi ilabor ihola 5,000, 3,000. Abe nomona engathi kwakuyona lo mali angacwiya kuyona ngoba unedimoni lomona akaneliseki. Thothi omunye uhola 100,000, thothi ilabor ihola 5,000. Kodwa kule mali elabor afise ngayo yonke indlela ngaba neshare naye. Ngaba khona imali ayicwiyayo khona ngoba nje ugcwele idimoni lomona. Hey libi ledimoni bazalwane, libi. Hey libi bazalwane idimoni lomona. Egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Libi bazalwane, lize libe libisho sopolitiki bazalwane.
osopolitiki uthola ukuthi uhulumeni ukhiphe ukudla okuthile ukuthi kuyoba isibonelelo kubantu abashwele abashawezi bakhahlabezwe iziphepho noma bakhahlabezwe isimo esithile esisenza kuleyo ndawo kodwa bona futhi bodwa abaphasela abantu bagcishe endlini zabo ogcwele amagaraji abo bahambise izinto ezincane kubantu bazalwane umona idimoni bazalwane barulwa amandla omkhathi Nkosi yami thola abanye abantu oyibhalisele imxhasa abanye abantu ngenxa yedimoni lomona ngenxa yedimoni lomona bona osopolitiki abaphethe kwezezindlu othi uyabona sebathengisa ngezindlu engabe ngena abantu umuntu ahlala bhalisa indlu yakhe agcina angayitholanga umuntu indlu yakhe uthi uphila kanzima ngomdala emjondolo kanti indlu kade yaphuma yathengiswa kwabanye abantu idimoni lomona lelo bazalwane egameni kaJesu elahlasela uAhabi lamhlasela uAhabi lidimoni waze wafa wabulawa uNabhothi efela into yakhe uyayifela into yakho mangabe umuntu enedimoni lomona bazalwane uyafa ufela into yakho uyakhumbula indaba kaAbel noKhayini egameni lenkosi Jesu waba nomona uKhayini mayibona ukuthi wakhe umnikelo awamukelekanga uJehova kodwa umfowabo wamukelekile kuJehova wafisa ukumbulala wambulala lakhitheke igazi emoyeni edimoni lomona bathekelana ishinkaba abafundisi ngenxa ledimoni le manje uyabheka nje lapha ko YouTube channel angazi ko TikTok ke ngibona manje ko YouTube uthi uyafika umuntu ofuqala ichannel yakhe namhlanje Enigma oqala ichannel yakhe uEnigma bakholwa nini abantu abayibiza amaKristiani bafuna futhi izinto ezimbi ngalo Enigma ngenxa ukuthi Enigma ulethe isambulo esithi umuntu ohamba ngokuduka ngamanyala ngokungcola uya esihogweni kodwa wenza kahle wesaba uNkulunkulu uya ezulwini ngenxa yalokho bafuna ngisho amaphutha akhe manje ukuze kuzoba kahle angakazi akholwe ukuze kuzoba ngathi isambulo akusisona isambulo yiso noma ngathi khona wenzakala vele umuntu uphile emhlabeni kodwa isambulo sona siyiso thanks God usafika isambulo asivinjwa amadimoni safika noma esezama sekulate babe sebaphendukile abantu baNkulunkulu babe sebalahlile izinto ezingcwele zikaSathane avela amehla abantu abaningi sevulekile sekulate babe sebagcwazela ngamandla abanye kaNkulunkulu abamoyengcwele sebagcwele amandla abavule isambulo sika Enigma esiletho Enigma isambulo sika Jesu letho ngoEnigma bagcwazela ngamandla akuselula bawe noma uSathane sekazama veze lokhuyana akuselula bawe Hallelujah ngoba vese bagcwele sebazwela uthando luka Jesu Kristu ngoba into eyibazele yabaletha laba bazela uJesu Hallelujah babazele uJesu ukuzwa amazwi kaJesu edlula ngenceka kaNkulunkulu iwadlulisa amazwi kaJesu yini angayifuni kubantu yini ayifuna kubantu baphenduka kabantu manje ke uyafika lapha ko YouTube lezi enomona ebuka ama channel aza kubangenyanyana kuthi channel yakho umuntu ikhule uvele aqale Enigma this Enigma that Enigma this Enigma that Enigma this hayi bazalwane uma umzalwane uphakathi kwabantu abanjalo engathi ungaphuma mntaka baba engathi ungaphuma umkhulekise ukhuleke ngaye bazalwane siyakhuluma ngothando luphi uthando thina yes siyakhuluma ngalo bazalwane siyakhuluma ngalo siyakhuluma sifanele sibe nothando fanele sibe kanjani kodwa asenzi hayi asenzi bazalwane asenzi sikhuluma amagama abantu sifuna amaphutha abantu asifuni okuhle asifuni luthele sifuna izimbi ngabantu mangathi umuntu konke kulamletheleyo nemhlabeni azomutha edlule kubantu wena sizofuna ke noma yini ephutha lakhe yebo unephutha umuntu unephutha bazalwane emiyena noNkulunkulu bayazi noNkulunkulu bona ukuthi uzolungisa kanjani yakhe noNkulunkulu bathi wena thatha into ephilisayo bese uyamkhulekela umntwana kaNkulunkulu nathi sishumayela abazalwane siyayidinga imkhuleko bazalwane siyayidinga imkhuleko kakhulu bazalwane siyayidinga imkhuleko bazalwane kakhulu egameni lenkosi uJesu siyayidinga abazalwane ngoba siyalingwa
hayi kasilimo. Uma susindisiwe usushumayela abanye abantu becaswa ingelosi uphile ezulwini. Amen bazalwane. Cha usaphila khona emhlabeni. Yebo khona ezulu kodwa usaphila emhlabeni khona kusalayo. Egameni kaJesu soba ziyofika ilingo phezulu empilo yakho. Ubani nobani ziyafika ke ilingo bazalwane. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Bese siqoba ngaye uKristu Jesu. Kodwa ngikhuza lento ukuthi singahlali bazalwane ngamagama abantu. Noma kuthiwa umuntu ulenzile iphutha, musu ukusizakala yena ama-devilship. Ama-devilship ayacelebrate ngapha ukuthi usibani mali simbambile, usibani mali simuyisile, usibani mali siqedile ngaye. Nawe ngapha mzalwane ubhizi uyacelebrate ufuna abangani bakho ukuthi hey, ngangivele ngimbonile embonweni ukuthi lona nje ukanje kanjena, ngangivele ngimbonile, ngangivele ngitsheliwe ngaye. Unamanga ushayida imoto lomona egameni lenkosi uJesu ukuthi uNkulunkulu akalethanga imessage uyilethe ngaye. Asibalekele nokubi bazalwane sezokuhle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Uma uthi nje wamukele uJesu umoya engcwele uphila phakathi kwakho awazi bazalwane uhlala impela ngamagama enceku uthi vele kanjena uhliphiza awukwazi ukuhliphiza. Haleluya. Kunalokhu uyadabuka ukhale ngoba izulu lisolidangele likhala asithi nje nangu umlambo uyawa ngentombazane bazalwane egameni likaJesu Kristu. Awukwazi ukucelebrate bazalwane, awukwazi ukugxuma ujabule ukuthi ya angivele ngimbonile embonweni ukuthi vele uzowa, angivele ngibonile vele ukuthi awukwazi ukwenza njalo bazalwane. Kunalokhu uyadabuka ukhale ngomntwana kaNkulunkulu egameni likaJesu ngoba noJesu naye usuke lila bazalwane, izulu lisolidangele likhale ezulwini. Oh my God, haleluya. Befuna umntwana wasezulwini abuyele kwiposition. Singasizakali bazalwane. Luphi uthando makunjalo bazalwane? Lo lesikhuluma ngalo. Luphi uthando esikhuluma ngalo kangaka. Ngisho mase phela sisibone masoteni masisibingelelana. Ha bazalwane, ngiyanithanda nonke bazalwane. Ngegama lika Jesu ngiyanithanda nonke bazalwane. Kodwa mase kufanele uthande ngempela ubonisa uthando awusakubonisa uthando. Phela kulula ukukhuluma bazalwane. Hayi ukhuluma bazalwane kumnandi kabi. Hawu, ungakhuluma nje yonke into njalo. Khulume. Indaba ilapha na ekwenzeni. Mase kufanele wenze bazalwane. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. So manje le ndoda uAhabi wamkela isivini sikaNaboti. Emva kuba sebulewe uNaboti onqabele isivini sakhe. Yabulawa inceka kaNkulunkulu. Ibulawela into yayo. Yayifela idimoni lomona kilo bazalwane. Kanti uNkulunkulu ukhulume kahle encwadini, ngicela ukuyifunda incwadi Exodus chapter number 20 verse number 17. Uthi la uNkulunkulu ungafisi indlu yomakhelwane wakho, ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakhe. Into ke eletha idimoni lomona ilento yokufisa izinto zabantu, lento onganeliseki, lethwala ithi lenkosi yaneliswani lokho enakho. Lento onganeliseki uthi unakho uNkulunkulu akunikeze khona, aqalile khona wena unake okwabanye abantu. Phela kunomakhelwane abangakhulumisana namhlanje ngenxa yokuthi omunye umakhelwane wathenga imoto, ngenxa yokuthi omunye umakhelwane wapenda indlu yakhe, omunye ayipendanga indlu, ngenxa yokuthi omunye umakhelwane ingane yakhe yaphasa kahle umatric, ise-university yakhe ingane idla ama-drugs. Khona imizwa engabingelelana nje ukubingelelana bazalwane ngenxa yedimoni lomona. Kunemizi othi bothi hawu kunjani makhelwane wakho uyaphila yini? Umbone ukuthi uyacasuka ufuna ukuthi ukhulume nangaye makhelwane wakhe. Angiphathi uma uzoncoma into yakhe uthi yazi ayinhle into amakhelwane wakho Nkosi yami. Hey, usuyiqhathile ngoba uyasha enhlizweni yakhe. Hey, abanye abantu banomono omubi bazalwane. Umuntu unomono ngaka ukuthi angahamba afune umuthi ngemali yokugcina ayokuhlanyisa noma ahlanyisa ingane yakho ngenxa yedimoni lomona.
kwenziwa yonke into kwandabathakathi kangaka idemon mona bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Kuneyingane ehleli kabuhlungu namhlanje othola ukuthi ubaba wayekade ethandana no sisi othile nodade othile noma usisi wayethanda nobrother othile bakhuliswana bathola abantwana. Manje lona ke bashiyana khona phezweni lo mhlambe wathola ivangeli mase sevangelini wacela ukuthi cha ngithi ingane yami ihamba nami ingane nami ngena emshadweni ingane ayithole ngaphandle bese lo ophakathi ongena emshadweni bazele laba abe nomona manje ebheka ingane ukuthi ngabe ifana noma wayo noma ifana noma wayo avela kaso naye lokho ke nje ukuthi hey yazi yamfuza umuntu ingane haleluya ngayona yami abe nje nalowo moya nomona bazalwane abe nomona uyoza iphathe kabuhlungu ingane ayihlukumeze ingane ithwale kanzima ingane ithwala isono sikama wayo noma esikayise wayo ngenxa yomuntu onomona ongena emshadweni enomona. Iyimbi lento kuthiwa umona bazalwane. Iyimbi lento. Imbi kakhulu bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Sengathi uNkulunkulu angalisiza ibandla lideliverisheke lespirit ngoba banomona bazalwane. Ngifuna ukukhuluma ngeqiniso, banomona bazalwane kakhulu bazalwane. Banomona bazalwane bahlezi bafuna into eyiphutha kumuntu futhi mabangayithola into eyiphutha uyabona bagula ngisho ukugula. Bagula ngisho ukugula mabangayithola iphutha kumntana kaNkulunkulu. Babheka isici baze bafune nokupatanisa into engathi yiyo. Akithi akhumbula uSathane wanyuka wayaphezulu wayoku meeting yayiphezulu wavela phakathi nendawo wafika wavela uyabuza uNkulunkulu uvela kweSathane uthi ngivela ekuzulazuleni emhlabeni uthi ngiyabona ukuthi inhliziyo yakho ibhekile inceke yami uJobe ngoba akekho olunge njengaye noyesaba uNkulunkulu njengaye. Manje uSathane wayebheka into engaba yibala angamangalanga avela ngalitholi ibala. Lana ke nabazala nesabanayo leyo nto bazala ufuna ibala. Omunye ezogxisha nje indaba akugxisha indaba ufuna ibala ufuna ukuzwa wena uzothini. Mawuke wakhuluma seyitholile ibala ngithola wazi kanti uzocontrol operator uzocoperate uwe ngokukhuluma akufaka indaba nawe bakuhambisana naye wagcina suvuma sukhuluma into ezithile ususenkingeni bazalwane ususenkingeni uzoyifaka ibhayisi lento ayifaka ibhayisi ayonabasasha ukuthi yena betheni ayoveza wena kabi ngenxa yedemon lomona egameni lika Jesu Kristu mayisize inkosi sizibandla layo nkosi yami mayisize ibandla layo inkosi uJesu mayisize ibandla layo inkosi yamakhosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkosi ayisize bazalwane sami umesaba uNkulunkulu bazalwane sami mawuzizwa ukuthi unedemon lomona phakathi kwakho phenduka namhlanje ngalindi kusasa obekusasa ulazi kuphatheleni. Mawuzizwa nje ukuthi wena uma uzwe simemeze sokuthi usibani bani uyashada uzwe lethi hihle izwe nakho into ekucasula isinengeneke hamba uyophenduka uthi nedemon lomona. Amen. Umuzizwa ukuthi wena uthe mangabe ni-apply naye yena wabizwa emsebenzini wena wangabizwa uzwe uqhifi phakathi wakho wezinto eqhifizelayo hamba uyophenduka nedemon lomona. Uma uzizwa ukuthi ingane yakho zi-applyele ingane engane zokumakhela za-applya zabizwa amakhela zangabizwa ezakho uzwe ukuthi qhifi yazi nedemon lomona. Fanele babongele nabo babongele egameni likaJesu Kristu awusabongela ngoba koze kulunge nakuwe. Kodwa bone demon lomona oba nenkinga kunzima ukuthi kulunge kuwena une demon lomona. Phenduka ke mntaka baba namhlanje egameni lenkosi uJesu. Phenduka namhlanje ungaze wenza izinto ezinkulu izinto ezimbi. Ungaze wenza imphumela yomona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu makabongwe. uJesu Kristu yabusa. In Jesus name. Amen.